Amen.
kuko nabonye amategeko y'igisirimba mwahishe, amategeko y'igisirimba bahishe. Amen. Amen. Mbabwire rimwe, tizigize gikunda umuntu uhagarara hano cyane, umuntu uzi ko ari buhagarare aricara atambuke hari. Iryo si itegeko, ni itegeko rikomeye. umuntu warushe yicara nta kibazo. Dusubire wamutujana uhishurirwe, noneho ntawe ukubwira ngo ugende guke, wamuhishurirwa gusa bijya byose ubicange gusa basi.
Haleluya.
kubera amategeko y'isi turasubira tunyure muri mwe ariko no kubera amategeko. Amen. Kandi nitukirangiza utyo tugiye kubiyegereza mu Kisirimba gusa gahunda zose ziragegwaho siko muzi. Amen. Abafite programme muzubike gusa ziragegwaho. Amen. Tugiye kwiyegereza mu vuga butumwa ukungiye kubiyegereza gusa mu Gisirimba kimwe nimara twama twiyegereza mu vuga butumwa mbere yuko umuvuga butumwa haguruka ndiyegereza gusa abashitsi ariko abasangwa mugendere muri iyi ndirimbo. Amen. Amen. Nijoro buriya abantu benshi baraza kubikabyaho hariya mu tubari baraza gukabya mu kubyinira iyi nsinzi y'umunsi mukuru kandi nabo baravuga ngo ni Noel babizihiriza cyane. Nabo ni Noel cyane kabisa. Nabo no kuvuka kwa Yesu kuragira ngo aruvuga kuvuka kundi ariko nyine barabajina bananywe ibindi bintu bibakoresha. Amen. Ariko natwe mureke twizihiriza uyu munsi ntacyo bitwaye. Amen. Amategeko y'iki gipapuro tatubate cyane. Amen. Ahubwo dukora uko bimeze dusubiremo nije gukata kuri akatarakuhangura
sinzi ikibazo wagize naho karaba yarushe ariko nawe byoshoboka.
nzaramye nasenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kubw'urukundo rwawe Mana. Turashima imbaraga zawe n'agakiza kawe Mwana. Turashima Mwami Yesu uyu munsi wa none Mana utakaza ukoze ku buzima bwacu Mana. Imbaraga z'umwuka Mana usazibana natwe. Ubutware no kumenya neza kwawe Mwami uzamufasha natwe. Umunezero uturuka ku Mana usubana natwe. Kubwacu ntabwo twabitekerezaga, ntabwo twari kubitegereje, ariko kubw'imbabazi zawe, ariko kubw'ubuntu bwawe washubana natwe Mwami Yesu, washubana natwe Mwami Mana, waje Mwami Yesu. Ijambo ryawe ritubwira waboneka kugumana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Wemera Mwami Yesu gusiga icyubahiro, wemera Mwami Yesu gusiga icyubahiro ufite. Mwami Yesu ngo wemere guhinduka umugaragu w'imbata kubwaje n'abagaragu barahanga imbere yawe Mana. Lord alive broza yakahederas. Izina rya Yesu Kristo turakubarisa Mwami Yesu bimuhindure ibyananiranye, bimuhindure ubuzima bwananiranye, bimuhindure Mwami w'imitima yose Mwami utarakwakira. Bongere Mana kwakire, bongere Mwami bakwemere, bongere Mwami Yesu bakire kugira neza kwawe. Baraka ubutware bwawe Mana, manuka mutuyobore kandi mudutegeke. Ubwiza bwawe Mana, manuka mutuyobore kandi mudutegeke. Amahoro yawe Mana abana na buri muntu wese Mana, abantu bakuvuyeho Mwami Yesu. Bongere Mwami uvukire muri bo, bongere Mwami batabarwe na, bongere Mwami bakubone, bongere Mwami bagirirwe ubuntu. Lord la bosa yakahederas. Imbaraga z'umwuka wera Mwami Yesu zikora ibitangaza kubw'umwana Yesu. Bongere uvukire mu bantu Mana, bongere uvukire mu buzima bw'abakubaho. Bongere wihamagarire Mana, bongere wihamagarire ubuzima bwose Mana bwakubangukanye n'ibigirwa Mana. Ubugingo bwose Mana bwakuvuyeho, ubugingo bwose Mana bwakwanze, umutima wose Mana wakwanze, umutima wose Mwami wahindutse, wagiye mu bitaguhimbaza, wagiye mu bitagushima, wagiye Mwami Yesu witaguhesha icyubahiro. Uyu munsi Mana wigaruriye iminyago, wigaruriye Mwami Yesu incunguzi ivuye kuri wowe. Ni ku bw'izina ryawe dusenze, amen. Haleluya, amen. Atukuze dushimye Imana ko iyi Noheli ari revera wayoboye amateraniro. Tugire gutya. Haleluya, atukuze, amen. Haleluya, haleluya. Mu gitondo batubwiye umuntu wafushije uwo mwana, umuntu wafushije uwo mwana Yesu mu mutima wiwe. Haleluya, haleluya. Ngo agenda arire kugeza iteka ryose, ntagaceceke, ntakiyumanganye ngo yiyumanganye. Haleluya, haleluya. None haleluya, kubera ko ari revera nta kibazo, nta wundi muntu ugenda kumuha raporo, araba yabyibone wenyine. Tugiye gusubizamo umukunga w'iminota mikeya kandi ucurange basi nitumara tubonane amateraniro. Atukuze Baba. Haleluya, turanga gutyo Baba. Hey!